Mai kama watoto biko wanaikunywa kunyumba, mai unasikia mtoto anagonjwa. Sasa mimi nafikisha mtoto, mimi nambeba kudawa, munganga anapima amo mtoto, anaona buchafu mtumbo ya mtoto. Anaona mtoto anagonjwa fever typhoid. Mtoto iko na ma-infection. Anakuta mtoto iko na diarrhea. Mimi nashotaka ile mai na mimi najua iko ya buchafu kukosa ingine. Ile mai tunatoshaka mo chakula, tunatoshaka mo samaki, sambaza, tunakula, tunakunywaka na mai. Tunalomba tukinge ile mai yetu, tusikue tunatia mo buchafu.